Comfort Homes, thank you very much. Reure Chief General Commander Nganga Kanau. Yes, you know who Manganga. Leure Meka tegore mwana Kenyanya Mekeka Commander Nira igara Kenyanya akiwa ngalo ya junior Henry Muigai Wanjoroge na igo gona Thika Stadium ngalo ya mutwarithirie ta hurubaro Galirika no horo ucio na akiwa ni ahamirwo mweke wa perform mbere ya deputy president okireirio mweke mwega agima ngalo ya tutiri alika na akiakireherio na iguru ngalo ya nake akihererio giti okiwanja-ini Kewari gathi. Yes. Chief General Commander ngangari. Ni aragwa hede no kurari na the renowned international televangelist Benny Hinn. Ni aragwa ni marakunekirwo mareta atungateria huko. Igogona ria Benny Hinn kule Nyayo Stadium. Yes. Ni uri agisaiwe yu hamagwa. Endwanya ile bitotina he mweke tweta muhiriga. Ona mundu mwe kura oithirio ne muki Nginya ngatho iracokirio ne mundu zotoe Kundi gutunyarara ngale uria hithende kurana ke ngona kiuri o haria maraigirwo ri ni kahema tuliwekwa mahali pale wakamesa kadogo pale bali kamesa kakobali huko tulikuwa na Ezekiel tukiwa na Ezekiel hata tukuambiwa tuinue mkono hivi atinganga uko wapi inua mkono Ezekiel wa nyota nyota ni rakuniki Ezekiel nyota yake wewe ndio maondo no marao jisi aini kumbe na tungateri Ona kigongona ini kwino kunekani walitufunika. Mimi najaribu kusikia kama kuna mtu atanitaja, hakuna mtu anaona nganga. Ezekiel nganga. Ezekiel akaona sasa ataji akatoka. Kaka hapo. Tabiri kaka hapo. Nikaona hata hakuna mtu ananitabua. Ananiambia nganga salimia watu kitoka. Danero ginyaro mia wevu. Aragwa kwaja weri. Aroragia agiheo nyimbo igire amekunye. Ero arugame na gita yake. Yes. Aragwa sio gukura guire andu. Magale down. Wote. Tash. Kone araheirwo mweke amekunye. I am quoting him. Hata nilikuwa naomba nipatio tu wimbo mbili tu nishune gita uone deliver zile ingekuwa hapo. Wimbo mbili tu nishune gita. Hakuna Kevin Hinn. Huyo sasa hata hawangejua ni nani. Wimbo mbili tu. Ndo kuja gita yake. Ndio. Maine wamedugwa sindano. Ongoro ndege mweusi tia jambo alimulijaiba. Nemara ke muimira mweke. Kweli otige komaga. Adani nyaroka ugura lima. Sema nami kama mtoto baba, sema nami kama mtoto. Hawe kone akunyire kodi Nyayo Stadium. Abia kina mama makutamani. Benny Hinn ndiye angiramenyire ne kuri nganga goko. Aisha yangu ni muujiza. Kemake
Agwerire ye komaka madani karoka kula vimaimba Kitabaya imedungwa sindano ejana muzitoroke sindano niratheruka ng'ani akwenda athikiririe riri eri boro watoro wa matharu etagwo akunĩkani no ndagwa ni akunĩki arenda onye boys igĩrĩ kundu kugu komwo the flat unani munyama yazimiwe nĩ ũthiaga ũguo mzai arugaga ngĩkũgoca gatwĩũ gũtirĩ mũndũ ũramwĩrio na arũgamia wĩbu hasa. Na unajua sasa shida ile ilikuwa hata Kenya One iko hapo na tukupatio mahali hata kusalimiana tu kusema hai na Ezekiel akaona akaenda Ezekiel akĩyohora Ezekiel akajo yake nyota ya Ezekiel ikafunikwa akishoka mavueni nyota yake ikafunikwa. Wale watu walikuwa wanaongoza hapo ni Waganda. It's politics everywhere. Okay. Ohado. Ayo rwimbo. Atike uji. Rwimbo tu akunye gita. Areho na gwĩcia kĩrĩa kĩratũmire mayo kũmũheri introduction yake ya gita ĩkoragwo ndagĩka 4 chokia rendo we amka kwa gapi pega dulu kienda alikuwa kone araheirwo mweke wangeti ela yeye bado mako wao nchingide kwa muinie kuraheirwo asamito agatutura no maraheirwo handu na mzima maretwa manene nĩ marahatĩrĩria maretwa manini is upcoming eka ũndũ mula mwendete kuga mũno is unfair competition from established farms atukuonwa mahali mimi commander nimewekwa kwa kamesa kaema kadogo kalikuwa huko mwisho huko hata hakuna mtu ananiona naoka mtu auge dear Lord my father dear Lord my father dear Lord maisha yangu ni muujiza mwambie ni baba asante gita ya inokire takunyetwo he felt wasted na gita ilikuwa tu hapa nimebebewa na mtu yangu kamwambia wewe ngoja hatukupewa fair competition ndege mweusi si ajabu alimuuliza zamani huyu meniambia yale yote niliyofanya iba akamake hata government ya Kenya msipo nitambua ya bigudi na nitambua Toto kimera chuma uwajalego Tinga Jacob Baba You cannot wish him away. You can. You cannot. Na ndona ugo gwa severa. Yes. Aiko buru tangei no thini wa siasa cia bururi uyu. Is Raila Amolo engineer. Right honorable Raila Amolo Odinga. Former prime minister. Msaredo. Love him or hate him. Mtu ambaye hachesi na kasi.
Lakini kazi inamchezea. Ikija ni kasi ya chesi na kasi. Ni kasi humchezea mara ile mingi. Na kasi ikimchezea kwa njia moja au nyingine yeye hujirudisha. He is back. Yes. Umuthiri. Reke tuge kuma hwae wa ira. Yes. Ni amakiti andu. And no, some of us are not surprised. We are not very much surprised. You know, we are pundits. We are, you know, we are near political analysts. So we saw this coming. Unataka huyu mtu wa kitendawili tukae chini na yeye? Hapana. Mimi nyinyi mmesema tusikae chini? Hapana, tulikataa. Mimi unaona tukikaa chini na mtu ya kitendawili ati tunaongea? Tunakaa chini tukiongea mambo gani? Hapana. Sio Uhuru. Bana, hiyo sasa ni mambo ya Uhuru Kenyatta. Hiyo mambo ya Uhuru Kenyatta bana, no. Huwezi kuwa baada ya uchaguzi wewe unakuja. Uni marae liete. Kuria kwa sibu. Neje aigia nyumwe na wira wa pisa icio. Ni nyagetio kuna. Ni nyagetio kuma hwae wa ira. Yes. Gatheti na cio muthi cia wacinyagia. Namwe maiki iria ria ngi makimegekaria. Na in his characteristic fashion, arathire nyoika. Ni mare kuri Uganda. Yes. Na gweshia mathi wa vici. Maorera Museveni aramera mamukorera gongo. Amuria. Munene weku na twi gwaku wabici. Gwaku munene. Oyo waine muriithi. Mutige mitoka yanyu. Muhociri. Ni akumureheo nginya na mucie. Ndi rugongo kwa ihinda riri. Tukiturona ndagika ithano waigua mutiguka rugongo ri. Ni mukunjeterera hindi ingi. Mwina wiyathi wa kuhunduka. Gatondu ithuĩ tũmũbatiĩ rĩ. Yes. Reke tũkĩingĩre cia gwake. Na ningĩ nĩ mũthuri wa horio. Moja kwa moja. Nginya gwake muciĩ. Na ndĩrakwĩrĩte ira nĩ arakoretwo akĩheithia ng'ombe njoka. Gwĩcia arathanĩra gwake rĩu. Ndĩrahutĩirie ira. Nĩ arathecithia ng'ombe cia gwake. Gwĩcia ndarakĩrĩkĩtie agĩkinya kũgenerwo nĩ Raila na Ruto. Ikĩheithagio mũbira. Gwĩcia na wili kũndũ kũu. Cigĩkagwo head count. Wili wa farm support. Jua Museveni onaga hĩa icio agatheka mũno. Hĩa cia ng'ombe icio nĩ imũkenagia. It's very entertaining. Marake mũkorete mena Laila. Yes. Abba Fidel. Yes. You have come. It's been a while, Laila. Ruto, I called you. I called you. Who is this? Wewe unamjua vizuri. Huyu ni mzalendo wa kule kwetu. Nikasema mtu mmoja aondoke njia. Tukasema tukuje. It's okay. Amekawia sana kuja hapa. Sijui ama tulimkosea. It's been a while. How are you, Laila? I'm fine. Naona unaweka ng'ombe sasa. These are my cows. Yes. And I like you can feel the air. She's not like Kampala. Aya. Tumekuja na wewe bwana. Sio anajua yeye iko kiti gani. So I know he's president. What brings you here? Nimekuja manake huyu muungwana. Tumekuwa katika siasa na yeye. Na sasa tunaangalia mambo yake. Awache kutusumbua kwa mikutano na maandamano. It's very easy. You either put him in jail or give him a job. Hapo kwa jela. Sasa kwetu kuweka huyu jela ni sawia na kuanzisha vita kwa nchi hiyo. Is she that important? Sasa hiyo njia ya jela ondoa. Ya bana. Kuna kitu anataka kule kwa AU.
Ndio nataka nijue mawazo yako ni gani. You are giving him a position that is bigger than yours. You know, such a continental. Anyway, you see even those around, anajua kukuliko wewe. You see hata ameenda kwa shemba. Ndio Raila kuu ndio egokira Ruto. Kuu ti mugeni. Yes. Yeye egokira President Ruto. Kuu ni okite nginya ka mwana okanini. Yes. Ndio twecira kuu. Kwani Museveni. Kwani mulibadilisha ile bahari ilikuwa kula mbuzi. It's France there, so we change. Sasa nataka wewe mzee, manake wewe ni mzee. Na ndio sijakuja na yule Rigiji. Ataweka mitego. Why should you fear your deputy? You know, if you want to deal with your deputy, make your son more powerful than him. Like Muhosi. Do you know my deputy president? Mambo ndio hiyo. Marake aragia na arake maceragia mugunda. Oda. Arake mera maritwa ma ng'ombe iria riu. Akiete maritwa. This one is, I've named him after some Kenyan person. Some Kenyan scholars. This one is Lumumba. This one is Moses Kuria. Leo back home kuria andu nejue maragire jitas kidogo. No, kuria andu matakomete wega hwai. The Azimio Brigade. Squad ya dhahuria ri. Yes. Squad ya Soblia. Nage sikori. Na bakuri hili. You know that one must have caught them off guard. No, he got everybody off guard. Ona bishaine ici hili. Ona kwa ni marathiete na ori magire bishaine hili. Magire bishaine. They would the future somewhere. Oh, ado. Rejo ni marahurire ka video call. Ira. Ya Kioni. Na Wairia. The Azimio Brigade. The Azimio Brigade. Mathanga riu maundu mau ni mamunogirie. Na Wairia tondu nake mituki. Yes. O nginya mbe ahurira Kioni. Na wauliza. Laila ameanza ile ukola. Umemwona kwa pisha. Ako Uganda. Na wako na Ruto. Na mena Ruto. Na de very sure mena wa Bukati. Kioni. Unaona sio horosho. Chuari. Unanido no chochio media. Ya mshamani onalwa. Laila. If you wish, leave a voice message. Then please do so after the tone. Wewe Laila, hata ukose kuchukua simu. Wewe ni mkola, unafanya mambo fraudulent. Matigikoro mari akenu. Ego mari ona ndirikanire ria Raila ari kwihitithio ri. Yes. Munyonyo ria wake wa 2017 ri. Yes. Atigire hagira aweta na Mudavadi. Akimera meterere thimu kuma Nigeria. Atanye. The next moment mamuonire TV ni akihitithio. Nemeguna. Ore wacokie nake agitwarwo Canada baba eroreire. Akioni. Sasa hiyo ni hadi cheki na kunja. Na tumerushwa ije.
Umenyona mwena uyu ngikuri ona jitas. Yes. Kuri andu riu marajia kuigua threatened. Tondu ukimenya riu mugeni oka kwanyu no nginya mumuthia thie. Ni moko muogokera. Na ngiuka murugite ri. Kihindi giki githanithio tarite ri. Tare. Bodi maru wino ta gucetie tombo ri. Tare. Na nduheagwo option ya kana ca. Yes. Aca. Yoko igwa tuthimu. Adidi. Adidi. Iguria. Irajogire kimundu. Tuwa gura tumugokera mangai. Mundu yoro kijokera andu ake. Mundu jogara andu ake igarona no mwaga auye wogero kidogo. Sudi ni abete yake wale mundu ucio ri. Mutware kahora. Yes. We Sudi nake riu thirikari-ini. Mundu kau. No tukae handu ari iwa tiriri. Wetikirika ti kuneneha please. Nyuma ya rigiji. Noka kapetine. Hera we. Laila ameenda Uganda. Ametulusha. Sasa Simio imeisha. Mama roho ya kulia na Museveni. Yes, kijana Jaramogi. What do you want? Sasa mimi nilikuwa nimelezea huyu. Iko kitu kubwa. Sasa you. Na wewe kwa continent wewe unajulikana. Sasa wewe ukisema hiyo mambo itakuwa sasa. Sasa useme Raila tosha. Sasa useme Raila tosha. Sasa mimi sijawahi kukosa support wewe. Na tumekuja na huyu bwana sorry Rais Ruto. Are you saying if we give that shit you will stop disturbing this man? Hiyo mimi sasa tutawachia wakina Wairia. Na wakina Badi. Tutawachia Badi. Na niwachie Kioni na sufuria yake. If you are saying that, then we can consider. In the meantime, ubebe kila mtu ng'ombe 3. You go and slaughter for your supporters. That's what I do here. Sasa ukitusaidia hiyo muungwana itakuwa ni mambo ndio hiyo. Please, mushikilia hivi vijiti. You have to hold them. Tumethegito tumaite. Methegio na menayo. Ile ni Museveni araugire ara insistire. Yes. Wewe pigwa picha kama hujashika you have to hold that. Yes. Kana mulikuwa huku. So that they can know you were at the kingdom. So they can know you were by the Ankoles. Raure honorable politicians na munatura rogoleria aria meiturwa-ini tia guthurwo ni muingi awayuri uthurwo na kura. Yes. Muingi wacio to niguo gitinikithagiria mundu ke giti utinikithia giti ni rugongo muno roko twendi ni kia roko twendi kana hugororo-ini cia rwiro wa honi bagureti na garanyiro etonda goika tukimuririkanagia mutikagwe hija ikiyi dramu kindu gito free advice. Yes. Maundu by now if you are a sitting politician elected leader ufatie uko riu ugalvanizate here and there. Yes. No riu twi mwaka wa ke kuma ithurano mwaka wa keri riu. Yes. Early into second year. Yes. Undu wa mbere na ni very important gwecia mwena karamu na karatathi ni ufatie ukorwo excitement ya ni twa muhotire ethiru riu ethiru pio. Yes. Andu fatie ukorwo kiririkana kura ciarĩ cigana
Sasa hiyo ni mambo ilipita. Hiyo ilipita. Sasa saa hii ni wewe huko. Ukishinda ukisema tuliwagoga, tulifanya nini? Hiyo sasa hiyo wacha. Wewe sasa umechelewa. Wewe sasa you are still wallowing in the miasma of bygone. Yes. Wako rume moteti. JK nienda kama tedira tips. Siasa 54. By now. Politically. Yes. You see, politically no mwaga okorwo rwimbo rwaku ni ruo rweke. Rwiguru. Full time. Na muthomage na mundu betagwo governor wa mbere mundu muiru. Wailia oge kama thaa 11 waiguaga pick up gatirario ni mundu kare buroti murang'ano wira tu we campaign kana gutari. Yes. Amwagi Wailia. And I hope Commander Wake was paid good money. I hope so too. Yes. Now to hope no hair retirement benefit. Hapo sioni. Tondu ni ni ka rwembo ka sustain muthuri uriku. Muthuri ucio. Ni upati ukore we na kindu wetwa a resident band iria einaga ciaku. Band ya gukuinagira. Aikoro we mwesmi wa thaici. Na ndure na contracted nyakenyuas. Akadarathi matangeina cia mpinzani waku. Yes. Acio ni agukuinira. Na ni makoi maritwa maku mothe. Na moewe ithe kana mami wa ng'ania. Yes. Ia gukuinira maku onogwo. Makamenya ni uroka handu. Magogia ni megutunga ke. Ni megutunga rwimbo. Yes. Na matikeinokaga ogwo. Maithinukaga ogwo ni moke ni macoka makaumagario. Yes. Ia gukuringira rwimbo ukiingira ogwo ni rwaku. Mothani wa Wanjai haya. There's one good one inagira governor Kang'ata. Yes. And there is another very powerful one inagira honorable woman rep wa kuria kwa Iturugongo. Betty Sala. Yes. Ena Kang'ata haya. Na Kang'ata ira huruta rukungu. We muteti ni ufati ukoro neyo. Na moe ginya academic qualifications ciaku. Ndagitari uyu. Ndagitari muthomu Kang'ata oye. Haya. Urero bara haya. Ni na magakuguceria kinanda. Yes. Nagucerio kinanda Kang'ata hoya. Kagucoka mungetore kia metumio haya. Nimafati mamenyete riu. Riu muteti agoro nduri na bandi teo. Yes. Uko na shida wewe. You should be a theme. I call we kira handu atumia cimaka bakurania uni uriku. We ni moragia. Getha marurie. Uno. MCA waku. Ogororo. Aguthuruka na guthukio. Akero ha guthukio ati aikoina. Matinitaga. Cio tiaruti. Cio no ngeithi na mbica. Yoshiogi. Igira ni kuria. Cia waziri ne cia kinya. Waziri jamba ya rorere mazazi kuria haya oi. Nera fatara badi. No, if you don't have that, angalia maneno yako umechelewa kidogo na mwenendo wako wa kisiasa. Yes. Tondu ne kuya ground ile is shifting. Yes. No mwagokoro na kaundu kaure. Never mind ati go spontaneous, but you must make it look as so. It's not spontaneous. It's highly solicited. In politics, everything is planned. Yes. It's planned. And financed. Kigo ki finance taki andike handu we muteti. Finance. Yes.
Atumia mathigũka ukũrania nĩ mũrĩmaga tũtirĩmaga tũririkanĩte wa mbiri na makaingĩria nginya athuri ao hau tondũ watũgũrĩire women rep witũ wa mũmbi atĩ nĩ mũrĩmaga tũtikamaga tũririkanĩte wa mũmbi ona athuri aitũ nĩ moĩ wega nĩ ũkũrugĩra wĩra ũcio no mũhaka ũrugĩrwo nĩ ũbatiĩ gũkorwo na timu teyo yes by now nĩ ũbatiĩ gũkorwo na njaguti ciaku cia intelligence cirakwĩra mũndũ ũreka tũmaũndũ consistency akiugaga we ndarĩ na interest cia gĩũteti no ena kĩ no ũkĩmũrora na ritho rĩa gĩsiasa that is politics okĩte gũka maũndũ mau nĩ ũbatiĩ gũkunĩka yes ũrĩa wona mũini aruta hiti ĩkaina thikũ inya Samido akarekereria ukaruta rwĩmbo ukauga rũkũhiti mũno gwacoka ukaigua mbere twĩna mwene nĩ ũbatiĩ gũkorwo na mechanism cia gũ-cover up very fast tondũ guoka mũndũ gũgũkunĩka utaanza kuenda bio na unajua bio ya kisiasa is a big distraction from development tondũ ũngĩanjia kũũmania na mũndũ thaa ici rĩ we no amenya ini cabinet nĩ arihĩkaga no ini cabinet nĩ ahũrĩkaga raithi you see the one who wants your seat has nothing that can be called scandalous when we were murderia gũkũ mwa mũthura ritho nĩ rĩrĩkũ ritho nĩ rĩu atũire Nairobi na manyua Blue Spring mbunge ndaragia mũndũ ũcio no kũhania na hikia rũgũrũ people can mad sling you ni wega atĩ ti bamenyerwo andũ tacio ũgakorwo wĩna unawajua and earmark them and use conventional means kunyihia influence ni ũbatiĩ rĩu gũkorwo moĩ na atua kwanjia kaũndũ ũkaapia hau ũgaka take over ageria kule claim ukaingĩria LGCDF hanini ũndũ ũcio nĩ wega atĩa ũndũ ũcio nĩ wakunĩka ũcio ũgathiĩ harĩ ũrĩa ũngĩ you are supposed to have those no tips tũrathiĩ tũmũhete oro ũguo mũndũ wĩ gĩtĩ-inĩ na gwĩkinyĩria ihinda rĩrĩ nĩ ũikarĩire gĩtĩ mwaka na kĩndũ jeshi yaku your foot soldiers nĩ mabatiĩ gũkorwo magĩfeel the warmth and tidings of power and the trappings of power therein no rugarĩ nĩ mũhuko nĩ mabatiĩ gũkorwo marahũkĩte onokorwo nĩ ngari ĩmwe atano nĩ ũbatiĩ gũkorwo rĩu nĩ marathiĩ kĩũndũ aya angĩ matarĩ na mũndũ wĩ gĩtĩ-inĩ matareka atĩa na nginya andũ arĩa matarĩ a kambĩ yaku makerirĩria andũ arĩa me kambĩ yaku angĩkorwo ndũramaiga na gĩthemba kĩu angalia maneno yako otherwise jeshi yaku no mwage korwo ĩna marakara artificial mae kũgitĩra no mwaka kwa rĩu nĩ ũmenyete all the correspondence aĩkorwo ĩna namba ya George Kimani Victor correspondent a area ũrĩa ũrathana they should be your speed dials definitely tondũ rĩu no wĩke kaũndũ kakage kuonekana inoteti ũngĩaga kuonekana wewe unaenda that's a red alert nĩ ũbatiĩ ũkorwo wĩ mũteti thaa ici ũevaluate ground yaku na perception yao ya thirikari nene utanoka kwaria ũhoro wa maũndũ ma thirikari nene ĩyo nayo nĩ ĩrũndithagia andũ na tie njũru kana njega nĩ perception rĩu nĩ ũbatiĩ he andũ ũkinyaga ũkauga thirikari nene nĩ ige
we tiwe thirikari nene, we tiwe. Play your own politics. Yes. And actually have a bigger chance of your own politics. Actually, okajagia na mathirikari nene no karia briefly. Tunini muno. Yes. Unless they will kire gikiro kia dede nyoro. That caliber. Wako ndure gikiro kiu. Wacha mambo mingi. Ya serikali kuu. Yes. Serikali kuu sio wewe. Si wewe. Wese yako ni kidogo. Na usiambie watu nao siku hizi watu si wajinga. Ndoga komara nego tumitwe ni mugathe president. Bani. Oganda. Cha wewe. Acha. Aria haku. Nego tumitwe ni ligi G. Motio ya ine. Oria turathi tuthiete ciana cia Jesu. Yes. Ni wega tukamenyithegio le kuraikara. No ria fatie kwigitira. Yes. Siasa kumana na mutindiruko wage itufa ria siasa. Nini wanyu mutaaramu Jaiburu. Nale turamya ru section ino ni sponsor guo. Etoriga tip sisi mwana hero. Mheshimiwa Betty Maina. Ndandika SMS atiriri. Please sokererai atongoria. Hau hakuhunia jesi yao. Tukona rucio kambe hutu. Yo noguo kambe ri riri. Tukuri ateti anyitia we. Kwena kangaragu. Kuri ateti anyitia. Kwena kamurariro na kamutindiro kidogo. Kwena winyerekia. Aya. Reure. Broti maguta. Hieko. Yes. No broti maguta na ciori. Nigwataga tuanalyze umuzi. Nigasomea ni kuri broti diesel. Regular. Super. Na mama kitota kidole chero meta watia. V-power. Ese ena kabuni etako has consult. Yes. Ena kabuni ya properties. Because nimekete udhuria wegi riri. Mathogora mamegunda. Kana teri go kunyairo na ichigirira ciakuo. Depending on the zones. Na kundu kuria witongoretie gutire na raithi ciana cia Ngai. Kuria chabera umagoro muno. Yes. Guku Nairobi. Kuria broti cio itatangathago. Nukaiwa aucho. No wende mugunda apa hiro. Apa hili nikuo gutongoretie. And this is per acre. Hari acre. Apa hili kwa ihinda riri kuringana na uthuthuria wa Has Consult nikuo gutongoretie githogora tondu wenda acre mweri. Ungioera milioni 478 ri. Ati ndwi 478 millions. 478 million. Nyokuonerwo ika apa hili. Muci munene wa Nairobi. Yes. Iyo ni Nairobi mwena wa rugongo. Ndio rizo ria Nairobi. Na ndirono kiona eka kuu. Ni uguthiururuka ngekoneka na nibogokie mundu wakite kindu gitene na kuria kiri ombomore kana nyumba itari ndaya. Yes. Nyumba dispensable. Wesi adigo karumirira unyo kwa unyo ni 456 yogienda mugunda kirogia ekemwe milioni 456. Yes. Ndero mundu eke mathabu hari arenda kwiga ugithukio uguo ni kuraigwa tonge kinya mbei. Yes.
Parklands ni 406 million. Kirimani ekiga tu we na mana maigirire gukutire ndiouru ni ukuonera ukaeka 2 million Muthangari 370 Riverside ni 315 Kiririswa 291 million. Oi Uri gwitoka gongienda kaika ku kelele siwa 291 million ni ukuonera ukaeka handu mathogora maya ndiragweta ri ndiarata eri tu magikinyiria sofa miaka yakwa yothe pote na kuna na andu aria othe umenyete miaka iyo yothe njuyo andwa eri na ndikumatengura tondu ni meyuwi Spring Valley wena ga 242 mugaka ri tondu waikara kuo tene ri wena 242 million no kamugaka how Spring Valley hakwe rotukaro mwaka na gaikara Spring Valley agera hau akiru katondu aikara kingero Ozio ne mwetokeri Rwagirwa ni kukana harwango kidogo ri aikaikuruke yes ugekienda gigiri ri ona kwatikugira wena milioni cia kumagana mere ma 36 ni ukuonera handu yes Huffington ga 229.6 million Muthaiga uri andu othe meriragiria ni 224 no 222 Muthaiga ikemwe ni ukuonerwa sine milioni na please go no go ndiragweta ri gutire marĩhi makahora agoro ni 224 ni uigirire gutire kuiguirwo gutire lipa pole hana gutire ati uige milioni 10 icinge utirithio kuna kitu kama hiyo ni wekele yes nyari no yao githie gacie 110 millions Roresho 106 gitathurusya na cia ngai 96 cia ku milioni ni okuona handu yes ruda kuringana na mwendia maya ni mathogora maria meho no mwendia nake niwe uga kiria arenda yes ruda ni 89 reji 87 langate no ihawe na ri milioni 80 kera nina kuoka kilomita na kendo 65 eka ya dio Ucio ni tiri mundu ngiendera ika ngira rutia tigwo na henwa nituke kundu gwetwo Nairobi Satellite Towns guku ni kuria kurigiceirie mucii wa Nairobi yes no gutire Nairobi county abana kuria gutongoretie hari thogora wa atiri kieka ni riu akaciana cia ngai wena milioni 102 ni ukwigira eka ruaka ni kuagia goro oh yes Kiambu ineri ni 47 millions eka yes Mulolongo rina ni kundu gukurite muno ri na 37 millions Gongu ni 35 million Tigoni ni 31 yes hari no turi Ruiru irakinyia kieka Ruiru ni 30 koguo ne kuga riu quarter ni cigana that is around 7.5 this is very realistic quarter kuria Ruiru they can 27 million na diauga na kuria diauga go river the prime of the prime yes ugata rugai 25 millions remuru eno raura bebe omuthe wina 21 million ni okuona eka juja diwe niki yagia raithi kidogo ni 19 tobia nini haleka athiriva 18 gitegira 16 tukurikiria umuthe ni undu wa mahinda na githiria milioni 10 eka andu adaraca please mutina kinyirirwo thuthuria ucio no urathie na mbere andu a famu andu a mwalimu bado Joska Kamuru Kanta Fumala bado kidogo Makutano
Bwe kategori inegi. Kategori yanyu ni ndiraruguo. Ona keno. Great Eastern Bypass. Badu. Kono kwa twagweta kwa ihinda riri gutikuereire mai na sewage ciekuo. Kwena amenities. Yes. Arua kule wito Marindi. Iye utafiti tutawaambia bafanye. Tucoke haria twambirie ri. Yes. Ugire apa Hiruru niyo tongoretie githogora. Na 478.2 million per acre. Milioni magana mana ma 78 ciana cia Jesu ri. Yes. County imwe itirakinyia development budget hau. County. Na ndakura he andu eri njui mangigura. Ona umwe ni agurite. Ena ekaiti igiri. Yes. No chwa kigirire kenda mebia. Wa thakira B ni hau ri. Cio ni mwe. B B. Na muthaigo twana yana ri. Ti muthaigo wa North. Ti muthaiga North. Muthaiga North ni maruru imeomoka. Hata kuigua ndo muthaiga North makihura githuri ni waigua. No ngirora nyamu yothe twaheana ya Nairobi ri. Undu kou gutiendagio quarter na eighth. Ni ugure koguo twagweta. Yes. No ngirora tondu the farthest yakinya ni Thika Road. Yes. Na ti Thika Road mwena wa Kianda. Hana. Ni mwena wa Rugongo. Mwena. Ti mwena wa Kasarani na Ngumba. Yes. Na tutina kinya Kiviko. Ya. Andu amathito. Utafiti udurara handu haretanio na kindu ati ha mai. Migunda no ri nditanagia na thothaiti te wiguano wa kirere ati athuri akantafu ti haikundi ya muungano. Ti migunda ya baroti anya kenyua muthuri tike mwonyo wa kuria Green Ridge mwena Karanu na Alex na engineer Jesse ni mwake ibare ugo kugutire green card. Kikuyu priest mutina kinyirwo. Kikuyu na Lucy Gate. Na nwaki wa migunda no ndire na ngandania tere ya murata witu wa Finsco. Salama kiando mundu wigita buciri. Aya aigwete ukundu wikera uma milioni 400 ri ugo tikiria weta atia county headquarters no ekoro ha ogethio Morani ugo tiro muruti Muruti wena milioni ici
Gatucoka hari list ino itworo ringi. Tauga apa hiru ne 478 million. Yes. Rumuruthi ni okugura nginya office ya gafa. Na prison. Ũngĩnyitithanirio ng'ũndũ cieherio nyũmba rĩ. Nĩũkũgũra county headquarter. Yes. No yakumenya rĩu tũthiaga pole pole. Pole pole. Mũndũ akanjia na kabaroti gake. Ũguo mdogo. Yes. Keng'ero Joramu tafiti ndũnakinya hau. Wakinya Spring Valley. Antwaye kũgwetera thogora. Ndendero police mũtinakinyĩrĩrwo Rwaka nĩkuo kwagwetwo. Ndendero no oroji wakinya Rwaka haria kamũtĩ-inĩ nĩgetha no na hendagio tũgwitũ Chiwawa. Na twakinyĩte hau. Bothi moru ai Nĩwe kũndũgũra mũgũnda ũkongererwo ũngĩ wa kũrĩmaga. Bothi moru nĩ wathi kũraihu. Hii Kenya. Amoni karauga atiriri. Tigai kwĩhiũhia mitwe ciana cia Ngai. Ũkainde mũtwara ngaranga girigiri mũgũre ĩka ngiri 70 mũgũnda wĩna beniko. Tũtige kwĩha pressure. Jariwe yarauga hey mũndũ wĩndũnyũ njerũ nĩ mwamwenderia guoya. Ĩrĩ ũkũgũra. Pesire. No aga no kũmenya kũrĩa andũ magũraga. Na nĩkĩo gũtakĩrĩ weni. Yes. No milioni 400 cia ĩka hapa hiro rĩ. Ũngĩambata na haha ũhĩtũke Isiolo kidogo rĩ. Nĩ ũkwĩgũrĩra kaunti yaku. Ikora thaka. Mana. No, people have money. Na no igũragwo nĩ andũ. Wega. Na amwe maragia Gĩkũyũ ũũ tũraria. Wega ta wega. Hata kũrĩa kwendagio ĩka 400 rĩ. Wĩna milioni ici 400 rĩ. Ndũĩ kũu nĩ ũkũgũra ĩka 300. Ĩka 300 rĩ. Nĩ size ya division. Akĩrĩ constituency. Yes. Rĩu no ũgũre kangĩ. Thĩna nĩ atĩ kũndũ kwĩna population nĩ hinya. Ũkĩona ningĩ cambate ĩyo yothe nyitanĩte. Pagumu. Munyeki Sonko the second yarauga athĩ. Ona banana mũtigathake naguo gũtirahutĩka. Ũtafiti wĩtigoni. Hakuja tajwa. Gũtikinyĩte raini.